Ayan, it's another Sunday. It's another Sunday afternoon with the 4 de kadubo. Apo, ket may kabain ti 9 iti bulan iti Hunyo. Hulyo ka na kumaha. Naudi mo tan. It's July 29th, 2018. And of course, another presentation from the 4 de kadubo. Ulit data. Ito lang nga po kasamitan ng radio station the entire Cagayan Valley 97.7. Sweet Radio. Santiago City. And of course, you're going to be with Manong June together with John Mark. Apo nga, mandaribaan pa lang nga agpalpalaing. Kumusta pa lang, apayang minta, nagkasta ka, nakaalaam dahi ta. Yamaw? Hanggang nga nakatilmon, iti kurarani, ito yung alotiit dito. So nga. Makakuha. Kuryat, tila ayan, uray no kasta, diretso kung kunada the show must go on. Iso nga idikalman kimmansyon kami lata, uray no medyo maditi rikirik namin. Apo sa Joy Rojas. Nuesa. Para kay Nuesa. Ayan, thank you so much Mr. and Mrs. Val de la Cruz for inviting the 4 de kadubo. Ket iso nga nagabananan dagiti tumapay nga kwatan nga pagkansyonan tanto talaga nga maditirinan. And anyway, sabi ko mata agtultuloy yan nga medyo sumalon at kan balong. Ayan. Kat itititi ang kanito kablaw man napon ibagkat ko nga dita ruwarte booth itata. Ayan si Murot kada kami. Takano ti katangan na dita palingking. Good afternoon kang kabagat. Kat kadigitian na kumutong nga dumdumag sa Jebalay, Jason, John Felix and Justin Fiel. And of course, congratulations to my son Jason for being the secretary of treasurer gayam iti Savio when the Knights of the Altar. Iti San Roque. Talaga amat nga arami din na kami nga proud kayang kabalong. Isang orot nga baka ticket anything you ask I will try to buy ko. Nakaawang ko na naman. Wala nga magpalastog ka muna ko, ha? Masapol nga ikantigon ko na dagiti anak no dati accomplishment na. Kasi syempre sa bali dati nga level and aside from being the class president, manipot pa the elementary iso dati class president. This time it's an inter-school nga group kumbaga being the Savio nagadung school sita and yet he made it to be the treasurer. Talaga mga makapalumag tirik na kaya nasawan nasaya at iso na nga makikadwa iso nga kaya dalatang baling nga leader anywhere. Ayan. So my congratulations to you my dear son and keep up the good work. Kente anak kumot nga ni Justin nga oray nun alikutag kat nasingpot latamog ka datang ubing. Lalo na kailangan na. Lalo na masapol na apo talaga nga apo arakop sa anak ko. Nagmay nga pakasalitaan ti pamilya na aglalo ka dagiti naganak amok nga amuyo dayta ngano dati masapol dagiti anak tayo ko apo kasaunay ti panaglambing da. And that's my son Justin. Isang nga dinamisan ka, oray na madina ka inibagat nga gumatang iti leather nga basketball na ko talaga nga inyalaak. Wala. Marakop, sige na pa nga. Kung nanagat, agad talaga nga nagdoa-doa. Ingat ang di bola na. Ingat ang dita, baba. Dita Liberty. So, kadagiti dita amin na po Liberty Store nga dumdungan kada kami. Good afternoon kada kayo. Thank you so much for the very big discount. Ako na da. Big discounts. Ayan. Akat, dagiti dumdum nga kapo kada kami, agbubuya iti Facebook. Thank you so much. Itagdultuloy nga support tayo iti 4 de kadubo. Kaya't damdama kami na po nga kumablao kada kayo. For the meantime, kumansyon tayo pa iti opening song tabalong. Dati man makaparagot. Abo, katapusis mo talaga madiya. Makaparagot tayo para kadagiti agnanayon nga barong. Testing. Wana. Madandana ka na. Dapat lang. Taawan pa'y asawak. Lalakaya nakaw. Ngem awan pa'y nasaraka. Ay napili at ngamin. Idiyak kabanwara. Naseksimit ngamin. Di
nagsinasara napausa lakon nga adda baby na nakaaramid nakon itikrib anara gimatang at paikiting itimunmulyeka ta isumet itan itiliw-liw akon ngem anyapay itan ti mama ay na nalakayan at meten nga nagasawa karantarek ti agmalen ken agsapa uray nugubat pay matukkol tay aradokon. Oh yeah. And kita kami to San Sebastian, headed by my father Felix Avalos Seriales and my sister Annabel. Naimbangal daw yung kanta kanya. Of course, my sister Regina always tuned in. Siyaw ka pa ya? Kumanta ka kumamata. Nalakayan at witeng nga nagasawa di pa'y lagwano nusumken sagpaminsa Yaw awan na man. di pa'y tumarao tay manok na ngem aniya pa'y ikan ti mama ay na nalakayan at weten nga nagasawa karek ti agmalen ken agsapa uray nugubat pay matukkol tay aradokon. Okay, that's our opening piece. Song called The Crib Anarakit. Apo, madamaking katutungay. Kita kasamitan ng radio station. The entire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio. Nagsamit. Ayan, kat pumasa kami nga rin. Kati na dumadong mga kablaaw. KARRUBA, kat ko na to ay over 1 ko na plus 1 eh. So it's an international text. Plus 155. And from America ko na siyempre. Hi, kindly greet my daughter at your live show on radio. I will not be able to watch you guys because I'm at work. It's her happiness to be greeted by you on the show. She'll be watching on your YouTube by tomorrow. Thank you very much from Kabsa Charity Lianes of California. And so I would like to say hi and good afternoon to Charm. And of course, thank you so much kadagiti impatulod mo kada kami nga nagdadakkel apo nga tsokolate na tatala na kapuoti kasi nga 1 box apo nga dakkel nga tsokolate nga may sa itikarga na di unod nga kasi wala kadakkel. So kasi nung mga kita bunday tatangay hanga na pida-pidaso. So mula nagdagsen. And so thank you so much, Charmel. Naimbagal daw ti Domingo tayo amin KARRUBA gaputawan sabon me. Pahikantaman bayaw ko din Sanjay sabon kuno na ni Kuya RJ. Wow. Medyo nagpangato ko yun pinalapalarana alata na di greetings na. Yeah, favorito. Madaman sa agbiboyan ni utol ko tatay ka. Ni Clifford James Pastor. Naimbag nga malamat ita. Ano siya ka operator kining Balsamador anang so na Clifford James Pastor. Parta kam ti agsarita. Awan mapanood ko. Kami nga ko na Kargador. Ano na ulitam? Clifford James Pastor Kargador. Ano ngayon ni Joloraan Pastor? Hindi ka mo makapanood. Awan, mablang-blang ko pa lang. Instructor. Kung mo tayo nata kisurusunod. Ay, wala. Aha. Madamatang agding-dingag mo lang ni nanay tata na imbag nga malam mo tita. Okay. Ay, so dagayam taluda. Taluda di jaya. Ni An-An, ni Antone, ni nanay.
Tapos ni Anjo kin ni Tofi. Wow, dagiti baby yun di jay tao mo ti ubing yun pa so talagang nga nagadap da iti as-aso. Ni Flavi pa yan, Ni Flavi medyo ko di jay kakaasi ta nakakulong. Hanga ka sa katagiyado nga they are free nga mapanti ore nya man. Well, ore di aso yun, di ba? Aji aso mi nakakulong wala nga ta baka no pidutin ta ka nakangingina. Why? Ore ma di aso me. Well, nangina. Tatano dagiti askal lang nga sa 200 pesos ti per head nga kunada. Mabali mo pa iti tumawar da libre na no ka nga manok. Ay ibulos mo lat ta ore mo okay lang. Nga kunada nga rod aso mo Itali mo yan may nga pagonurutan wenno ordinansa ti barangay ta datatan. Aso mo Itali mo. Dagsanggasa ta dagiti nagigalot ti aso na natakawan tamotan. Ay wan gwardyada na. Ang gwardiyadan. Naimpagal tayo manong Gian na nating Jim. Pirit ko man dagiti agpakasar dita Sarmiento Cansinense. Kanta niya man baby kinina ng tagsala amin ta barangay Salvador. Toy Cab sa Leon Nora Sarmiento. Okay, good morning mga idol. Pag-greet naman taga admin office of Quirino State University. Ito yan. Kita mo rin. Headed by our AO Ian Ray. Request ko man tayo inkaman nga paborito ni Bakit ko. Thanks and more power from the Win. Kuna naman. So, as requested by our bayaw and Natanay ang send na picture da RJ kin ni Ate Rhea. agdigdigos lang naman. Sabol da kano ti sabon. Okay nga rod. Para kada kayo agdigdigos itatang kanito. Nagmayat ti ubrat Lukas to'y nga agdigusat Tay sabong ti pagay ayamat Tangamin nagpagpagalisat Paturay kong nga aglablabutab Tay galis na nakamay mayat Sabay apiras, sabay ramas Agay ayam sabon na kagangganas Kanasek unay ti agsabon Amin nga abot ko kenlik kaon Sabon akpay daytoy agong Dagitoy kikit inak idurun-durun Sabon akpay daytoy kibong Sabay kir-kir pusiken pusuong Sabon akpay tuy barukong Sabay selang sakto idumudum Nagkanas tiagdigos Agay ayang iti sabon Aglalon nyo iyaradong Ipababa ipangato O sabon nagmayat ka O sabon makapabang arka O sabon makapangiit ka O sabon kaay-ayo ka Okay, Virginia Lorenzo says here, Aloha KARRUBA para kini JM Deta nga song ajitatay and God bless. Watching from Hawaii. Najay Ay karipada ka Nagmayat ti ubrat Ay isa. Lukas to'y nga agdigusan Tay sabunti pagay ayamat Tangamin nagpagpagalisan Paturay kong nga aglablabutab Tay galis na nagkamay mayat Sabay apiras, sabay ramas Agay ayam sabon na kagangganas Ganasig unay ti agsabon Amin nga abot kukenlik kaon Sabon akpay daytoy agong Dagitoy kikit inak idurun-durun Sabon akpay daytoy kibong Sabay kir-kir pusiken pusuong Sabon akpay tuy barukong Sabay selang sakto idumudong
Ay igus-usugos, ay galis na, lakalang namuyot. Nagganas, nga iapros-apros, aglalulu, peke-pekel. Kadagiti, mas masel, agket ka nga kasla, agsugel ganasti, sabon na kamay maya. What? Ikaten at gagatel. O sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Ha? It's 26 minutes past the hour of 12. Nagpartalaki din napo ti oras ka. Once again, kati-kati bubuya ka kami ti Facebook Live. Thank you very much for sharing our videos. And of course, special mention to ating Ruby J. Galamay, taga San Mateo, member of the Isabela United Artists. Thank you so much. And Wanti Kape, Baamta Kape Palong. So, ikamanti kung taway nga pasante kita. Okay, good afternoon to ating Sonia Castillo Santiago of Bologna, Italy. And of course, damdamatan. Si Kape di bumasa dito Facebook Live. And of course, my kumare LV Baldovino is watching together with Aida RG watching from Australia. Nambengal daw yung amin apo ko na. And Sally Manzano Kajimat Maulawa Mildred ko na naman. Of course, that is our national expression. That international ko na kumatahan na dito Pilipinas. We always say na Maulawa Mildred in everything that we do. And Elmira Bautista of local government unit says here, good afternoon. Hi, sa wakas na naayos ko mo lang dito radyo ka ang kablaoman dagitoy KARRUBA isa Lay Rose Bawit asawa ng ni Armenio Santiago anak nga ni Leamir Arwin ken Army Rose ni Rosa Bawit nga anak ng ni Roy Son Bawit toy pamilya Jelmar asawa na nga ni MJ kandi anak na nga ni Athena Fontanilla. To'y kabsat mo ititangatang kunana Binibining Pilipinas candidate number 4 Miss Elmira Bautista. Ay para man ganito si aramid diba kita and thank you kunana. Talaga mo ani kabs ang Elmi. Ingkatangan na pa iti pag-exercise ang dagitay aso na worth 9,000 pesos. Kita aman no kasano kay patag dagita aso. Kasano Jay? Di ka mo no kasano exercise dagiti aso na basta 9,000 pesos in deliver ti Lazada da ita kanya na uwan. Pauna yan. Just kidding. Actually para kanya na dagita ano ti figure na kaagsubli. Dagsang gasat na agsubli da tan kabsat Elme kastamon 65 kilograms minimum. Nga pwede ko na data Facebook ba lang? Wan kablaw ko. Nawanan. Musta ko yan dading? From Lani Quintong. Okay kami lang mo-check medyo madipay. Kung ano Zarate Mfe. Hahaha, makapaisam da kita nga sa Miway. Watching from Hong Kong. And Conrado Honorio ko na natin manong June kan JM Kablao man dagiti ka batch ko batch 97 request ko man natay babaero ba ajay para kini BFF ko Derek Vizcara ko na hangka di nga para ken kaday toy kabsat Conrado apo agi pulagid ka paila. And Jer Marz Valdez of course from our Facebook live ko na naman lang hello Lodi pa request man tatay maulawak Mildred so much and Binibining Pilipinas candidate number 6 dati ba tagbubuya ni Hermie Orpresio Hacienda. Hello Kuya June and JM ko na naman. And of course, hala, parang lukom kini Ma'am Elmiran. Ko na naman ni kapsat ko nga Gina. Anyway, of course, we do love each other kini Elmi dita oray niya magbagamita basta si kami te agtungtungtong oray no anya ti ang omi ayos lata. Ayan, that's how open-minded we are. Ayan. Ket balong si Kamampay ti bumasya ti dadto mga Wala ni Eugene Taguding watching from Bureau of Fisheries. Wow, yeah, from Wala ni Molim J kanan, comment nan. Wanan, okay. Naimbang nga malam ka da kayo. Madua ko is June ken ading Mark. From Evelyn Adena. Kuya Tayman Molak sa Mildred from Renz. Repari Predon. Natukol ka no, pagarado na. Naman ni ay zona Panglila. Para natin Graziela Yamongan watching here Hong Kong pa shout out man. Mga idol Yamongan family dita Kurva Pamplona Cagayan kan para sa one and only son Alvin Roy. May God bless all of
May God bless. Kuna kaya. All of me Ilocano version. Kuna naman. Thank you mga idol. Pirmi lagi, di mo tika do text message. Hami po awa ka amo no kasanuming ilipas ito. Anyway, Nagado. as requested, na ikaw pa nga request na nakit nabasa kito yung Facebook ay maulawak Mildred. So, KARRUBA para kiti pagsasauna natin maulawak Mildred para kada tayo amin. Kantay kapintasan, tan naglabasit day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sino katampi na ugadam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakes nahan nga nila kay mo, tiin kay sagsaganaan. Ankat nga tay makibibiyang, no isuti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sang ulikod pa ekstensyonam. Angem ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta isuti nang aklon kaniyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtignay mo analimit, Mildred. Unak mo tay kadenden ng asawa tiin ka ipatpatek. At nalagarot ken kandi ka payla ka marmarnet. Of course, ating Venus Fimimindaros of Singapore is also watching. Ayan. And Ma'am Conchita El Seringor, good afternoon. Bubuyan ni kawan, iga. Wala ng tigin. Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtignay mo analimit, Mildred. Unak mo tay kadenden ng asawa tin ka ipatpatek. At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnet. Si kantay kabaknangan, tila dapat palpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie kagargana ta timeline. Kasalunga tamet tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kastala nga rudan ti uberam, balang kantis kanto pailang. Manang koda pa'y oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan-ano no nangisit ko dil mo, wano narasay takid kiday mo. Tinapateg may sat lakay mo, kay nangaklon ken kat si bubuo. Papo daw day tapuso, day tatpintas anapudno. Papo daw day tapuso, day tatpintas anapudno. Apo, akit pagsasaumi lang deta, may isa lang nga sunata apo, akit katagiti haming kagara apo nga napakasagitan, pasagitan. Anyway, at dati moral lesson na di ka maudyanan ti sunata nga, tapay panawan tap no ornusan deta biyag mo. Hanga da kataya physical apo, tiin ka papapintasan no di kataya nagyan, tinago nagtapuso. Mga dati mensahe na nga sunata, keta dagiti napasagitan, ulitan mi apo, ay keta. Ano ti ba ko ng balong? Tawag. Bueno tay, Rosy Bes. Boy Valdez, kano ni Renz ano eh? Janela Isla Fabros, watching from Brisbane, Australia. Pakablao kami man. Kiniinang tatang ko, Boy Romana Roca Corba Fabros. Ng kablao, June Fabros ng Brisbane. Kuna naman dito, Brisbane. Apo, nagregat internet ko ng tinina Elisa. Agradyo ko latanan tayo takalagor talisyan. Alita ka malangor barangkuagan kagin internet ka pa. Ay ana ang adanan gaya, ang adanan na jay. Barangkuag. Barangkuag Alicia. Ang adanan sa kay. Whatever. Well, ang adanan sa. And pa-shoutout nga po mga idol dito po ako, Marawi, idol from Jaynard Baracao, and Jufela Sonson Soriano, Alandingin, watching from Hong Kong. Happy birthday, Lovelin, kaanakan from Auntie Ophelia of Hong Kong. Ayan. Pa-shout man kinidaling ko, kung ano ba? Timan tibasa man eh. Lori Mel, thanks, Manong and Ading, and
Napo, katutin na mabasa. Naimbagal tayo manong request man dyan mo, Mildred. Is me, Irene ng Cordon. Kalpas lang, di Mildred. Good noon, Sir June and ating John Mark. Great kamanti. Belated happy birthday kan nanay ko, Linda. Kan happy birthday kan manang ko, Darna. Lubigat. Request ka man dyan, alas 3, bangon. Thank you, Lucky Corito. Ay, natin Lucky Kore. Kansunin to deta, may isang gayam ta dita local government unit of Ramon. Alas 3, bangon ka no. Amok nga nakaisa man isunan. Of course, together with the barangay officials of Villa Marcos, iti barbaro apong kapitana da itata. Good afternoon ken kaken the rest of the barangay councils. Ngaro datay bumasa tapay hanta maibos dito yun hanta nga bumasa. Okay naragsak nga aldaw ito Domingo kada kayo amin kakabsat patukar man dati Mildred nga sagit ko kini amin nga kapagayam ko dito Singapore lalo kini Norma Serrano nga taga Cordon from Mac John Orbilio of Santiago City. Ayan, and here's another one. Good afternoon po, babati nga po kami ng happy 23rd wedding anniversary kila Kuya Edwin at Mercy Canero. Request to mailiwak Mildred. Maulawak Mildred. Salamat po. Sawali ka iliw na mo ni Mildred. Good afternoon, live po ba kayo sa FB? Ano po, isa-search ko po. Kung ano dati pagayan ng maisa. Okay, simply kita am natin dati June Seriales or JM Pastor or 4-decade duo KARRUBA or 4-decade duo naka-ado-apo iti naka-share dito wall mo itatanga kanito. Kung napay manong kablaawan man amin ti family Mateo dito Purok 2 Barangay Sinili kablaawan man damanang ko nga Joan Josel Judy Ann pati di ka anak kak nga ni Sulpeng iso ni Jorens manong kantahin nyo matatim Mildred toy ng kablaaw Mildred Jerwin San Mateo Mateo talaga dapat pagpakablao kanya ko dagay ka taga Sunrise Girls. Sunrise Farm and Poultry Supply. Yeah. Oh, they're watching. Girls di jay, kaya babae di jay. Aki kasano mo dagay pagkatigwano di jay. Pa siyempre ko dagay jay na kaya bagbagka no ka. And of course, it is CEO Sunrise Girls and Boys. Mr. and Mrs. Raymond your ninong and ninang. Yes, and Sarah Espidol and Manet, siyempre, apo ko da. Apo naglapsat niya apo ko da. When, congratulations po ninang and ninang. And of course, isuamin na po nga magbubugal at Sunrise Farm and Poultry Supply. ISTC, siya yan nga rod na. Para kalagiti nakidaya, idi kalman. Akong kapem talaga. Adda, bakit may ka man nagtimpla kape. Adda mangaw awis ken ka oras alas 3 ti parbangon sumsumgar amin adut-dut mo may sa papel pinidot mo taawan danum ket kunampay umnunday to may sa anang ted ken ka isakit ti tiyan ketay kina durbab mo nalaing makidaya tagtagain pem unay nudim amaramanan Ngariat ka nga talaga. ti handada Sakit kinakaw na. Mangisupot kapay Gaminawan kapkap Nekam tagpadaya Awan makalusot Pindaem aminida Awan bain Numakan titungtungan Gaminawan kapkap Nekam tagpadaya Awan makalusot Pindaem aminida Awan bain Numakan titungtungan Dear Manong June, nasaki nga talaga tinakam ko taditak inimbitaran na di may isang kasaran. Ha? Pula unay Tinawagan kamot ide
kung ang ororayo ko mama nga awisin na personally. Tadawag mo basi baing ko. Ngam no da akto di balayon. Tupperware ti awit kon hanga so sosyalag. Ti may sanang tegking ka ti sakit ti tiyan katay kinaturba mo nalaing makidaya ta tagtagain panunay nudim awaran manan ti handada mangisubot kapay gaminawan kapkap mekam no dagpadaya awan makalusot pindaem aminida awan bain lumakan titungtungan ngaminawan kapkap nekam no dagpadaya awan makalusot pindaem aminida awan bain lumakan titungtungan awan bain lumakan titungtungan awan bain lumakan titungtungan Okay, that's our parody version of the song Alas Tres Di Parbangon. Ayan, and don't you know that? Parody, apoket, datay aramidem nga nakakatkatawa iti lyrics na. Be sure nga, awam mati masaksaptam ti kastaunay. That's parody nga kunada. And it's legal for artists to do it. So nga, ita YouTube, you can search aduti parody versions. And like what we did, iti sonata nga Desconfiado, we made a parody version which is aduti nakaayat. It was featured on national TVs and of course sa balipay nga TV stations. So that's what we call parody version. Ayan. At dapat iti versions nga mabalin mo lahat ng kantaan normally. Ayan. Wonder iti music KARRUBA. So, kung ano ito yung naimbang altaw Kuya June, kablawa man amin yung taga-Oscaris, Ramon Isabela, nang nangruna ni bagat ko nga ni Cherry Ann, ken atoy, doon nga putod ko ni David, ken ni Isa, madama kami nga dumdum nga data, pakikan tayo madatay inkaman, kung ano ba ni Sir Segfred Segundo. And of course, good afternoon Manong June, and Kuya pakikablawa man, dagitoy taga-Amulungan, lalala agsugsugal ijay Bisayot. Request ko man natin ulawak Mildred. It's me, Secret Agent of Purok 7. Oh. Ding 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 ding. Kung naman ni Secret Agent. Anang nga medyo sukatan tati background music na balong. Gur ka man. Hi Kuya Ken Ading. Pa-shoutout man. Sitot. Bahrain. Para kaya kanta nga mawala Mildred. Sagot ko kano. Kiniinsan ko jay Farmacia Navarro ni Tess Flores. Thank you. Kuna na yan tinga Gemma. Nalpas mo ta nantay. Jimil Dread. Oo, madati kahit ko nga kukumawa. Dati. Kahit ko nga background ta. Okay, mali yung naka-on. Okay, our background. Ladies and gentlemen. On the right corner. Live. Las Vegas, Nevada. On the red corner. Mayat siya. Weighing 200. On the red corner. Nakasuot, tinalabaga. Bigla na Ilocano ya. Kaya announcer ni Pacquiao lumablaban ngay. Weighing 2 kilograms, agong pala ang data. Kasama mo, dito na sinon. Ay, talnaka. And of course, 3 pounds. Kamuro pa lang tayo. Watching here from Mama Abel. Dito Facebook Live.
Pa-shoutout po idol dito ako Marawi. Gano'n naman. Ni Jenard Baracao. Watching from Hong Kong. Happy birthday love Lane Kanakan from Auntie Ophelia of Hong Kong. From Jufel Landingin. Hi marong kanating JM pa-shoutout kin daling ko. Ngani Lorimel. Thanks marong and dading from JJ. Watching from Delano, California. From Eddie Zamora. Nagdagitan? Watching from Palm Springs, California. Ngaroon, intawag ka ano Kabuting sama ata. Kablaawam kano, idaamin di San Sebastian nga agar aramid di balay, di manugang ni idadauluan ni Cinte de la Cruz ken amin nga ijay. Aduda kano, request na tay Arako. Apo. Di ba? Pauna yan. Naimbag nga malam gayam. Kablaak man ni bakat ko kanamin ang ngagdingdingag ijay jadi. Agraman nagiti biker nga idadauluan ni Kumparek Ajojo Pimentel. Request ko man jay kanta nga napawalwan si Siwit from Kuya Ilit. From Kuya Ilit. And from so, Kuya Ilit. That's it. Si Siwit ka kisiyanta pa iti mamilo dati text line. Sige. Nga napumpunon. Sorry abo adulay. Sir, pa-request man dati ito may mapinalkang bubuyain mi iti live view Facebook. Thank you to Sir nga guwapo from Ilocos Norte ito po. Thank you so much for watching. Pagyaman kami. Apo talaga man ta Ilocos Norte. Ayan, thank you so much. Kasahan kami mamati apo ado pagayam ita. But anyway, please feel free to invite us no dato okasyon dito apo. Nalaka lang iti talent filming. Okay na yung nga Domingo yun, dito amin na po kablawang man ni darling ko nga Lorimel. Yung text na dahil ito itatayan and naulit. Kuya greet ko man dito dagiti baro nga salpak akong Dr. May. Iso ni Brother Jemel Estacio ken Harold Mariano from Butige. Paracelis Jeepney. Kuya, request mo dito Hal Sema Unanamit. And hello sir. And ating dyan mga kakit mo man titropang foods dito Cordon March Dudes, Dons, Mayos, Rowells. Ano naman eh? Kan Biang Jones. Ano naman? Kan Kuyang Sami Lauredo from 2117. Nagmamanganaklagan na TS na mami. Isupay. And good afternoon, Mano June. Kan Kuya JM, kablao nyo man. Dagito'y taga Ambulungan. Lalo dagito'y nabasa mo sa atan. Nabasa man. Dato idubli na nga ikwa. I-text no ka. When and Ay, naimbag nga malam ka tayo amin. Request kami mante. May isang kanta diskumpiado. Thank you so much watching here in Baguio. Juliet ngayaan here. Ay, talagwapo gayam ni John Mark. No mamati kayaw. Agwalbod kay ko dahil medyo kuamot na hanghad lahat. Bagay mo gwapo dahil. Hello, Ate Alma. Hoy, si Siwit muna bago yan. Mas nauna yung si Siwit. Ore kita kami papili ng Tijina ata, si Siwit. Okay nga Rod. Amo nga favorite na mo dito. Kata nagmay dito kasaday. Panag tukutukul di ima. Oy, amo dati kalman di nagkantaan tatoy. Si Siwit. Aji ubing ka na di. Di ka mo natatang na di ng uncle na. Sumsabenta pa ya. Lyrics na. Siyempre, nga Rod. Garo ba may sakadagiti ka kapintasan nga buyain nga sala iti salunan tata datoy si Siwit. So nga adalan nyo apo no kasano kayo agtaray-taray agpatot-patot ko na dan sa text. Ititingat salunan with this piece.
ating June and JM pakikitiman. Please, ni kasinsin Chinky, ken asawa na nga ni Conrad. Teresa, ken ti pamilya na ken ni Minda, taga Germany, da amen. Thank you. Paki-request mo na tayo, baby kinineneng para kanyada. Okay, we'll do that later on, Manang. And of course, another one. Hi, ating June and JM. Paki-greet man ni Helen and Dan Kitchener, Malu and Richard Chrome, nga mga friend kong Ilocana, ngem puraw ti asawa da. Promise kung nga i-greet ko isuda, pakikantaman na tayo Sirok ti Pandiling, paborito ni Malu from LC of Seattle, Washington. You see, international nga talaga ito'y pagayam tayo. Thank you so much Manang LC, and of course atay ayat ngayon patulad mo kada kami. Imoy ko binisita, igaw gisukot na nangitlog si Dowa, maang siya. Lupion yumaan amo, mampakada kayo. Tapno maogaman nyo, sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, o sisiwit ko, lumawa borboron ko. Sumurad no ogaman nyo, tasa ko, binampaamo. Sisiwit ko, o sisiwit ko, lumawa borboron ko. Sumurag no ogomaryo, tasa ko, binampaamo. And for our last piece, KARRUBA Kuya Melvin, may katoy eh. Inam lang nga minito sa apo kasagpayan ti alas 2 di mala. Alauna ko na kuma. Nagbaliwen ti panawin ni baby ken ni neneng, sa balin nagnaganda, nagrigat paya balik selin, pati lang ken ugali jakon na matarusanen, awanen ni ilukanan nga mamuki di panawin. Ay awanen day di narumpi, ano umisem mapagbingi, at ay balasang anagamili, kalay sang tupay sang tumakuti. Ay awanen tingkang isala, kapagpaketan tadititenga, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen ti maisala, intarayda, anusan minti bagpaket, tanu bumalse ay napiket. Okay, kablaawan man amin nga agnitingeg di San Miguel Gimba nang nangruna kinitatang inang ko nga boy Romana Roca Corba Fabros nga nakatutok nga agnitingeg kantahin nyo man dati ipuun kong erogi. Dakila salamat from June Fabros, Brisbane of Australia. Apo talaga mo nga international text. Nagbaliwen ti panawin ni baby ken ni neneng, sa balin ladawanda, luwag kawesda, kinurang tela, pati bantay iparangda, awan ti preno ti pag-aagda, awanen ni Ilocana, nga mamuki di ununana. Ay awanen day di narumpi, ano umisan mapagbingi, at ay balasang anadamili, kalay santupay sang tumaputi. Ay awanen ikang misala,
tababaketen tadititenga, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda, ay awanan ti maisala, intarayda, anusan minti babaket, tanu bumalse ay napigket. Ay awanan tin kamisala, tababaketen tadititenga, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda, ay awanan ni Jan Markan na Intarayda, anusan minti babaket, tanu bumalse ay napigket. ay awanan tin kamisala, tababaketen tadititenga, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda, ay awanan ti maisala, Intarayda, anusan minti babaket, tanu bumalse ay napigket. lakay man, lakay. Ay awanin in kamisala, tababakiting taditutinga, daditingining nagpukauda, ginuyuda, ay awanin kimaisala, intarayda, anusan minti babakit, tanu bumalsi ay nabigkat. Ay, makabanog nga talaga matikman. Makaalal na ita. Ano ay, dito na po tinagibusan ti umuna pa sa ti programa mi. Dito lang nga po kasama itan nga radio station tin Tire Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City, Nagsam 8. Agsubli kami nga rata bukal pasanti sa pagmamunong nga palagip.